Akwande Mzansi, bizo lami nginguthando Mahlangu, indebele elihlakaniphileko nelifundileko. Bakwethu sikatangisa ngeGood Life Studios. Nawufuna imininingwana nasi lapha ngaphasi. Namhlanje ke kazi sokukhuluma into eqhakatheke khulu kwamambala. Sokukhuluma ngomlando wamaNdebele. Sokukhuluma ukuthi kuza njani namhlanje sisitshaba samaNdebele simaNdebele ngalindlela. Kuza njani siphile isikopilo esiliphilako namhlanje. Ngikhambisana nabo babusikhosana bobabili. Babusikhosana locha kakhulu Ndando Mahlangu. Ninjani? Sivukile Sithokoza. Ubaba ngazithula. Mina igama lami ngingutime, uMatimelano wakwasikhosana. Ngiyafo. Umbandeze mitha wama. Umbandeze mithi. Yeah. Ngiyathokoza. Angithokoze Ntando ukwamukelwa eGood Life Studio. Siyathokoza. Mina igama lami nginguSilumezi Sikhosana. Ngenranga ngilidlari. Yes. Ubaba ongibelethako liphaswana lika 1966. Yes. Abelethwe lidlari lika 1923. Yes. Uba mkhulu uSilumezi engithiyelelwe ngaye. Ngimuntu ke nokho onehuluphelo elinengi endweni zesikhethu. Ngiyathokoza. Babusikhosana. Uthiyelelwe. Ngithiyelelwe kunjalo. Ukuthiyele lokhu akukabi ukuthwenya or akukuthwenyi or nayo libawo igameli ngoba into zinengi. Hey. Amachuguluko manengi namhlanje sigama lokuthiyelelwa liyathwenya. Ne. Iye, mara nokho ke evane sikutsho ukuthi kunamagama esingakhanukiko ukuthi afelele. Wow. Esihlala sifuna ukuthi siwabungaze, siwagidinge. Angafeleli. Ngala nje ngishwile ngathi uba mkhulu wayama emadlarini ka 1923. Mara nokho ke wasishiya emhlabeni ngo 1979 before alanywa ingoma yakhe yamadlari yango 1982. Manje ungakhumbula ke mse kancane sengithi Tsuphu Ntando ukuthi njengamaNdebele sine cultural calendar. Ngiyavuma. I-cultural calendar nasiya ethi uyabelethwa namhlanje lapha eminyakeni ema-20 uyamya ngitsho. Dani bese kuba nengoma. Ingoma zesikhethu zingaki? Zi-15 angisho. Nazi-15 zikhamba ngamananeko. Every 4 years ingoma yadlula. Nawubala ingoma ezi-15 zikunikela u-60 years. Iminyaka emasuma standard angisho. Manje sike nawubelethweko wathi 20 years wakhula ke waba indoda wabalisokana waphila leya i60 years leya ngamanye amagama walanywa ingoma kho leya wathi ulidlari wayokulanywa lidlari ngesindrebele nangokwesintu vane sithi uphilile hle uthi ukuthi uba na 8 years uba na 8 years ngikho umuntu ngokwesikhethu athi angalanywa ingoma sithokoze khulu besihlabane komo ngokwesintu sithi ulanywe ingoma yakhe manje uba mkhulu wakhamba ngo 1979 afanele alanywe ingoma yakhe ngo 1982 yamadlari njengami njena ngile rudla lika 1989 wangibona ngiphila nando ngiyathemba ukuthi ngizophila njalo ngo 1949 ngizabe ngilanywa ngeyami ingoma yamarudla yena naye ngilama ukuthi ngizabe ngina 8 years angizokutshela mara uyafuna ukufika lapho na ngiyafuna ukufika lapho ngikho ngitshela nge-cultural calendar yamaNdebele ngiyathokoza. Ngithokoza kakhulu kwamambala. Ba namhlanje sikhuluma ngomlando wamaNdebele. Umlando wamaNdebele utlolwe makhuwa babantu bekade bangasimandebele. Ngibe bafike basikhulumela umlando wethu ukuthi umlando wethu thina unje. Ngikhuluma nanje namhlanje sinomraro ukuthi nawuthoma ukuthi wena ulindebele mdele uthi ukuthi awusilindebele leZimbabwe. So babusikhosana sifike njani ekutheni sibe mandebele? Yeah, no angithokoze kodwa ukunikelwa ithuba lokuthi namhlanje ngikhulume izinto zekhethu zamaNdebele. Okumlando wekhethu. Ukuthi siphendule kuhle umraro sesihlangene nawo lo. Mdeziveze ezinye zezinto ezabangela ukuthi sibe nomraro khona lo. I history yethu, umlando wethu
abantu abamnyama wabhalwa amakhuwa and amakhuwa abuza omunye nomunye umuntu ngiyavuma bangabuza ikambiso yesintu ekukhetheni kwekosi seba bathatha into leyo yokuthi hawa izibulo nethi mina abatshela ukuthi izibulo bathi izibulo kanti kunento ukuthi sizibiza ukuthi lisiko kambiso principle ezi applya ekukhambiseni kwesikhethu sonke sihlangene isikhethu zange zaqalwe lezo mara ke ngizokuveza into lezo mara ngazi azuzithatha isikhathi na baba ngibawaziveza kunendozo iprinciple nasi oyokuthoma ukuthi umntwana oyokubuswa ubelethwa ngendlunkulu leyo siyayazi iprinciple obaba siyakhulumela ubukhosi yeah okay mara akutsho ukuthi ngoba umntwana omunye nomunye olezibulo langendlunkulu usuyaba inkosi khona okhunye okuqalwa ukuthi umntwana loyo usebujameni oburight uthabe inkosi na kwesibili kunento eqalwa ukuthi umuntu lo ophetheko ngaleso sikhathi yena usesebujameni obuhle na ukuthi angaphasa na nakangakaphathi umuntu loyo ikambiso ithi ngaleso sikhathi ubukhosi bomnde bususwe ngakuye bunikele omunye ajaphethe ikambiso yesithathu ithi ngikho saba nabomjaphethe ikambiso yesithathu ithi ilanga elinye likhanye elinye lingakaqimi alright okusho ukuthi loya ophetheko nakane nobugwegwetyana obuthize obumenza ukuthi angasakhona ukubusa omlandelako ngeze abusa loya angakalali kumele kuhambe loya qangi athi angakhamba-ke bese lo akhona khona likhanyako alikhanye elinye lisakhanyile lele muntu liqime elinye likhona ukukhanya now yesithathu umntwana oyokuphatha ubukhosi uyakhethwa khona ebukhosini abathathu afihle anikelwe ititle yekosana just like njengobaba nawuntokanzako nawunomuzi ngakwakho nawunamadodana angithi kunalo bathi unikelwa intonga ya umntwana othatha intonga asathatha omunye nomunye kuthatha wakamma lomkhulu kube nguye ozokuba intonga esele bandla angithi thathwa umma obelethwa ngumma omkhulu nangabona bomma bathathu uthatha umntwana womma omkhulu okay olezibulo yeah nguye ophatha intonga kunesizathu uba yikosana yangemzini loyo okay manje ma principles akhona lawo wesindebele nangawa qoqa kakhulu uzogcina sithethe isikhathi soke nje mara ke bengizama ukuziveza into ezokuthi zizinto ezange ziqalwe nagade kwakhiwa into kanzi umlando lo okhona wabo foreign abo Van Vermeulen ngoba bona bazokutshela ngomfazi wokuthoma umfazi wesibili umfazi wesithathu and ngesindebeleni asinayo into enjalo asinayo umfazi wokuthoma nowesibili asinayo into leyo esindebeleni sinendlovukazi umdlukulu bese siba nekunene sibe nekhohlo nazi into esinazo angiqhazeleke ukuthi into kanzi ikunene liza njani uma omkhulu loya nangekwenzeka ukuthi uyakhamba emhlabeni kuyakhanjwa kokulanda umunye ekhaba wathi umngenandlo umngenandlo loyo likunene uma omkhulu loya umdlukulu nakwenzeka ukuthi akabelethi kuyakhanjwa kokuthatha omunye wekhabo azongena ngendlini azokuvusa indlu kadadabo lo ungena ngekunene ebukhweni bakho la uthethe khona umdlukulu bangakunikela ihlanzi leyo ayiyingale ngekhohlo iza ngaba ngoba iphuma emzini loya la kuvela khona umomkhulu labo likunene lomuzi wekhaya okay so pa naka asithi mina ngiyathatha
azithi ngithatha kwamasuku yeah kwamasuku unamasuku angakhona ukubeletha abantwana yeah baletha udadewabo lakanamasuku yeah bese uhlalaphi yena uhlala uvusa indlu kadadwabo uhlala nodadewabo nodadwabo loya yo imnandi ke le uma likunene la kadadwabo and then ikhohlo umfazi omunye nomunye uzokukhamba uyozithathela wena ngithi wathatha wathatha omunye umfazi uyakhamba uyozithathela wena lelo likhohlo lelo uzithathela wena laba engibalule ukuthi kunene ngeze waya ebukhweni bakho bashiyo ukufuna into kanti kuyuba bakho laba beza nobabakho bonke njalo laba uzithathela bona ngizizinto ezange zihlaliswe kuhle nakade kukhulujwa ngento yesiNdebele. Okay. I think angiyivale ngehlangothini lento kanzi. Buthi angena lo. Yeah. Nokho uye wayelula kuhle. Umpande zemithi wayihlathulula. Bengiya lapha ekutheni khana nga undando uyibambe kuhle egameni nanda elithi umngenandlo nehlanzi ngoba abantu bayawa confuse amagama amabili la umngenandlu ufakwa ngimi or ufakwa ngibaba uza kuchaza mina kwethu kushinga phambili kodwa ke bengifuna ukuthi kube nomehluko nakhe ukuthi umngenandlo nawuze ekhaya apha uza ngalokho ngesikhuwa noma ngesingisi sithi mandate. Okay. Kuba nenkinga azoyisolve la umngenandlo. Yes. Uthola ukuthi mhlawumbe uNdlunkulu akanambeleko mhlawumbe uNdlunkulu God forbid uyashiya. Uyayibona ukuthi nakangenako ungena azokusombulula inkinga. Mara ke kodwana ke ihlanzi nomehluko lapho. Kanengi ihlanzi iza ekhaya kumnandi. Ihlanzi ingeza ngendlela embili. Esiyaye sikuthole emlandweni ngokuthi ihlanzi nayingena kube ebukhweni bakho nawuthethe khona wabaphathela kuhle lo umlethele ilobolo ubaba khona ngathi Ahman Mkhwenyana ungihlokomelela umntana kamnandi khulu koma ungasuthathe nodadewabo omncane lo kwesinye isikhathi kwenguye umkhwenyana man umkamlothu ungiphethe kuhle na ungathi imbewu nepatho yalapha kwamasuku le imnandi khulu man mkama ngeke sakuthatha udadwe nomncane lo kuba ihlanzi lokho nekhethu ke kwasikhosana kwamagalelo ikhona mina ngihlanzile iye emaqhegwini iqhegu akhe ngithi isibonelo umthanyana wathatha bomma babili abalamanako hayi ukuthi umma omkhulu lo amkhethileko bekanenkinga kwakumnandi bekaphethwe kuhle khulu bathi kwasikhosana kusemafutheni kudliwa kamnandi umthanyana ulima amazambana amatapula namabhutata nomnyelo akalandela so olandelako lo naye uyalotsholwa kwenziwani iprocess akhona ithini umna kwethu uza ihlathulula ngokufiyenanyana I think iprinciple ebalulekileko leyo ukuthi nabekade achaza into le yokuthi amakhuwa bekayibhala njani akhe ngithi uthethe umfazi wokuthoma wathatha kodwa umma wesibili then ngapha ngekuthomeni apha kungene ihlanzi namkha umngenandlo now i-western approach would be chronologically ihlanzi le ifike lo umma wesibili sekakhona so ngoba ifike seke umma lo wesibili akhona abo van Warmelo ama-ethnographers amthathe ambeke number 3 athi ngumma wesithathu kanti umma loya uze ngemandate ngendlunkulu so akaregardwa as the third uregard in some cases ke nanguberekisa igama lesikhuwa in the case of uNdlunkulu ongabelethiwe uza as what you may call a surrogate mother and i-surrogate mother remember konke akwenzako ukwenzela lo abizele ukuthi azoku-address umntwana lo nakafika kakusiwo wakhe ngithi surrogate
umbelethela loya eh and in terms of chronology yabantwana bokulandelana kwabo nayikuthi benginomntwana omkhulu ngendlukulu apha lo munye lo ora angekho umntwana khe ngisho nakabelethwako lo lethwa i-surrogate mother i-firstborn yangendlukulu nakungenzeka imbeleko yalo ndlukulu ichaphuluke in the process lo zokubelethwa ngundlukulu sengisho biologically speaking Yes. akasese i-firstborn seke i-second born biologically speaking i-firstborn ngoba nguyosetlishe kwiwombo kokuthoma ngakulobe kade asabophene imbeleko angazi mina kwethu ngayihlathulula no I think uyibeke kuhle but enye bengifuna ukuyihlalisa kunabo mababili lapha sithe kunomvusandlo kunomngenandlo umvusandlo ngilo oza nangabe undlukulu akabelethi total umvusandlo lo umngenandlo ngilo ke ngithi mhlawumbe undlukulu ubhubhe abantwana basesebancane bese bayakhamba bayakuthatha utata wabo ukuthi azokhulisa abantwana umngenandlo lo okay so nasi into ebengizama ukuyihlukanisa mara abantwana abomama abo bobabili ummomkhulu uyalotshole ngenkomo zonke eziphelele laba bakhitshelwa inkomo zedini laba bakhitshelwa inkomo zedini angithi ngezaba mfazi wekhaya angakakhitshelwa inkomo zedini and angakahlatshiswa imbuzi emamukele ekhaya so nasi into eyenzeka mara akasalotsholwa njengaloya kuthiwe inkomo eziyi-16 or 20 something ukhitshwa nethi lezi eziyi-6 zedini lezi ezinamagama ngoba idini la liyakhuluma ngithi yes so besifuna ukuhlalisa lokho manje ukubuyela ke emlandweni kunento esanikelwa zona khe ngithi njengabantu bakwaSikhosana uyezwa nasizibonga sithi singeba kwaSikhosana sikamusi umusi kaMhlanga umhlanga kaKomo uKomo bane abangithi bathi umhlanga kaKomo so bane sithi umafana nasithi uKomo umhlanga kaKomo uKomo angithi ngumafana weKomo umafana kuKomenengi so nasithi uKomo bane sithi umafana kaNanasi uNanasi kanjonono indwezo sinazo uyabona then ke kunanasi esinye isitsho inokanzi ikulumo ethi simakhalangano wamanrungu amabhudu andebele zizinto esanikelwa zona kushuthi indwezo zitshengisa ukuthi sisukaphi ngiyavuma now why bathi simandebele kungoba sibelethwa nguNdebele okay uNdebele obelethwa uhlanga kalanga ulanga kakungu ngiyivale lapho ngifuna ukuzanganena uNdebele wabeletha uMabhudu ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazi uMabhudu loya oseMozambique loya ngwanje ngabo 1800 ngesikhathi sabo chaka oseMozambique kwanje loyo 1800 kuno Mabhudu wangaphambili okay uMabhudu owabeletha omntwana kaNdebele wabeletha umndungwa wabeletha nomalangana umalangana ngilo wathoma isizwe samaXhosa umalangana nguye wathoma isizwe samaXhosa and then umndungwa wayokubeletha umkhalangana umndungwa wayokubeletha umkhalangana umkhalangana uthe nakabusako amaNdebele kwaba nokuhlukana kubangwa angithi amaNdebele la kade akhamba afuna indawo la kade kuba abantu benkomo eziningi amaNdebele manje kade kukhanjwa kufuna indawo la kade ngadlalwa khona so kwaba nenkinga ukuthi kwaba namanye amaNdebele angafuni ukusuka lapha endabeni zeKhahlambaba ndayini ke bababiza ukuthi mahlubuka eMandebeleni amaNdebele la kade angafuni ukusuka okay laba bakhamba laba bakantokanzi bakamkhalangane basuka noNjonono lapha bayohlala eJonono Scope Ladysmith so ke uNjonono wabusa lapho uNjonono namaNdebele amanye bwafa kwazi ukubusa indodana yakhe uNanasi ke naye ubuse endaweni leya
indawo kade ahlala kiyo khona lapha yena bayibiza ukuthi kusebuthisweni. Waye bathi yibuthisweni na. Bathi unana Silobe kakhwela endabeni zeDrakensberg apha. Ahlala emagoqweni phezulu. Abukele inyoni zebukhosini. Inyoni zebukhosini sitsho isithimbile. Wow. Kade asibona isithimbile musina usiqalako nalesi sinduba singathi sinamakhala wengwenyama so. Yeah. Bathi ke bekabukela zona izinyoni zebukhosini. Adla into kanza amabheri ngazi amabheri ngesindebele ngithi yini mara amabheri amanye bothi na uthi uyadla kufa umuntu nawadla ubufa mara yena bekawadla azange ambona bekawadla ngafi yangafi asathangoza yeah asathangoza kungakho bathi unobuthi esiswini indawo leyo bayibiza ukuthi kusebuthisweni. So iDrakensberg leya yindawo amandebele. Indawo amandebele nakuvane kuthiwe amahlubi amahlubi asesele. Yeah. Navane kuthiwa singebasembo. Embo lesisuka nayo kubo Zimbabwe mara sikhamba siyiembo bese azokufika eDrakensberg. So thina ngaba nasithi sibuyele embo sitshona sibuyela lapha endabeni zeKhahlamba Drakensberg. Ngoba kulama amandebele ahlala khona. Amandebele undebele ukade abusele endaweni bathi kuse eLundini Flagstaff namhlanje indawo khona kula kubusela khona amabaqa ikubi isendabeni zeKhahlamba. So abomabhudu ababusele lapho nomrunga wabusela lapho nomkhalangano wabusela lapho kwazi ukumuva uJonono weza lapha eLadysmith mara solo basendabeni zeKhahlamba zange bachite. So ke angazi ukuthi unombuzo nangi or khona ngangena ukuthi umna kuthi angayiraga ngiyacabanga ukuthi untando nayo yayikhanuka ukuthi manje ngoba it's documented at least that's like known history of the area ukuthi nasele sisuka lapha ke senza sichinga ngapha siza ngapha ngetransfer lapha sasuswa yini lapha sasuka kanjani sibangaki siphethwe ngubani phambili nasiza kweqa umlambo weVaal Transvaal. So okhunye engifuna ukukubuza ukuthi alolo enithi ngiwe Mozambique yena umhlobo ba into kanzi kuna into engifuna ukuyiveza mara bengithe ngizoyiveza nangifika kumhlanga. Okay. Yeah ngizoyiveza mhlawumbe izokuphendula ipendulo le. Okay hayi. So unanasi lo elinye igama lakho bekabizwa ukuthi ngomuhu. Bekabizwa ngubani ba? Muhu. Yeah kusho ukuthi nanga wathi ukhambile uye ngale emahlubini uze basho kunomuhu wazi ukuthi bakhuluma ngonanasi. So ke unanasi yena wabeletha umafana ke nguye wasusa endabeni zeDrakensberg abo weqindabeza weza nganeno wayokufika kwaNtolwana Heidelberg. Wafika wahlala lapho umafana igama la kamafana elinye nguMpembe nawuzwa ukuthi kunamampembe bane bakhuluma ngomafana kunabafika bazibiza ngalelo gama lelo. Now ke umafana kunenkulumo eziningi abantu bazasho umafana wa zanga khona ukweqa iligwa wafela ngentokanzini mara ke vane ngiyiphikisa into le ukuthi na utsho njalo iphikisa ukuthi umhlanga untokanzi wabelethelwe emhlangeni and bayakhamba nobabakhe emhlangeni phela umhlanga ubelethelwe emhlangeni nawo ke iye khona ngenzeka ukuthi wakhamba nomlambo selahlala emhlangeni. So ke umafana konontanyana xabeni konontolwana kulahlangana khona nasizwe samakhalanga sabakulungwe abakulunga abashini abahlokwa wahlangana nesizwe sabafukeni kula ilimi lekhethu la dayeka khona ukhona ukuzwa ukuthi namhlanje sibi sinokoro nange wezwa musumahlango bathi umafana bambiza ukuthi ngwekoro yembo ngukorombo ayuze nanithamba kunithi koromba kubani ba sikoro yembo
igamelo lisho ukuthi ikoro yembo singebembo thina la ukoro lo wavela lapho nabo sitshaba ukuthi sesisitshaba zinto sathola nasithoma ukuhlangana nabesuthu abesuthu sahlangana nabo lapho kungakho esikhathini esiningi uzwa abesuthu nabahlangana nomuntu okhuluma ilimu engathi ngelesinguni bathi kilitebeli because umuntu wokuthoma okhuluma isinguni abahlangana naye mandebele ingasi lento evane bayiqoqe bathi basho no ukuze bathi simadebele ngoba siphatha ithebe etelela ukuthi abantu abakhuluma isuthu umuntu okhuluma isinguni wokuthoma bahlangana naye mandebele isizwe samandebele sidala kudlula zonke njalo izizwe ezilaphisa ngizokutshengisa ukuthi nangifika kumusa uzokubona ukuthi mangaka amakhosi ukusuka kwindebele kufika la egade sekabusile la uzokubona khona ukuthi amandebele asuka kude so ke umafana ke nguyothethe isizwe samandebele wacrossa iligwa ivala wayokuhlala nabo emhlangeni kwabelethwa umhlanga ngendlikulu wabelethwa umhlanga ngendlikulu kata nabo mma bathathu ngendlikulu kwabelethwa umhlanga and then ngekunene ekhawo lomfazi omkhulu kwabelethwa ubhele amabhele la khona la nabolu laba babelethwa ngakileyo ndlu leyo yemabheleni and then isizwe lesi namhlanje sithi mahlubi amangelengela amampempe bantwana bakaThiyana wangekhohlo so ke nasilapha kusho ukuthi kwaba nezizwe ezibelethwako zilezi samahlubi mara ngaleso sikhathi bebathi mangelengela amampempe ayokuhlangana nabanye ekade bavela kilaba basala kumkhalangana kwakhiwa isizwe samahlubi then ngesikhathi sikaMhlanga nakubusa uMhlanga kwaba nenkinga yokuthi ngale sizweni sakaThiyana uyafa phambi komhlanga umfowabo isizwe sasibi nomuntu osibusako abantwana bakaThiyana bala ukwenza isiko lo ekade kufanele abuse lo wala ukwenza isiko kwatholakala ukuthi akunakosi untokanzi uMhlanga wakhamba wayoziphathela isizwe wabusa kumhlanga abuse emhlangeni walala uthe bona lale kwaphatha umusi nakaphathako ngoba isizwe sabe basasiphethe wathumela umfowabo umasoka wathumela umfowabo umasoka ukuthi ayombambela isizwe sasamangelengele samampembe yena ke waphatha kwamnyama ntomo waphathela eRandfontein emva kwesikhatshanyana wasuka ngoba esekabona ngathi abesuthu aba banenganyana uyabona kunabakulungwe ngapha kunamafukeng so wathi uyasuka akhayo basendaweni akhayedwa ukuza kwakhe wafika wabusela kamnyamana ePitori yeah uza nontokanzi nomfowabo uSikhuwe umthimkhulu wokuthoma ngihlalise kuhle ngoba namhlanje kuthiwa kunabo umthimkhulu awusebaqala ngathi bangale ngumthimkhulu womthombo so abomthimkhulu aba Mandebele so babuse lapha manje kwathola ukuthi uSikhuwe uyabhubha kusese ele kusese kusasa then untokanzi uDlomo undodana kaSikhuwe umthimkhulu yayokukhulela ngakwabo kaSikhosana nanoma singahamba ukufika lapho so uDlomo Ndebele alright Ndebele uDlomo so umusi ke ubusileke ekubuseni kwakamusi umbuso usuke waba nekinga yembeleko yokubeletha umntwana omsana umusi ubeletha abantwana babentazana ngabona baze baba likhomba solo kungabeletha umsana into eyabangela ukuthi isigodlo sithi ngoba kwangathi indlu le iyafa
asikhambe sibuyele ekhabo luka momkhulu ongunina kaManala ngoba uma indlovukazi yathathwa kungunina kaManala. Also ubukhosi namkhana ubungwenyama bebungakwamusi. Umusi Bekayingwenyama. So now buchida ngemva kokuthi abelethe abantazana balikhomba. azange bichide Alright, asikhambe. angithi kuthiwa nakuba nenkinga le isigodlo sezwana ukuthi akubuyelwe ekhabo kaNdlovukazi kuyokubawa udadewabo azokuvusa umuzi kadadewabo. Ngiyavuma. Ngoba indlu le iyafa phela ubukhosi buyafa yeah. Okay. Kwabuyelwa ke kwayokuthathwa umma loyo ongunina kaJali. So kuba ihlanzi namkhana kuba mvusandlu. Mvusandlu Okay. umma loyo. Kwayokuthathwa umvusandlu. Yeah. Umvusandlu loya uthena kafika esigodlweni samaNdebele. Vele wenza into leyo wachisa. Yeah. wenza ezenga. Yes. Le ayibize ukuthi sarogesi le. Wenza leyo nto leyo wachisa. Ngiyavuma. Uthe bona chiseke. Kwakhamba isikhathanyana nonina kaManala wachisa. Okay. Ngangizwisisa. Wachisa naye. Yeah, naye wachisa. Uthe bona kube njalo. Lo ongusikhosana sela achisile uma kaManala babona. Wabelethwa loke umntwana obelethwa ngumvusandlu lo. Bamupha igama lokuthi nguJali. Mara uthena aqeda ukumupha igama lo wathi nguJali. Wathi nasi inkosana. Akukhomba yena umntwana lo. Ikhomba yena umntwana lo. Okay. Wathi nasi inkosana. Then ke mina ukuthi wathi nazi inkosana kaMusi. Musi inkosana kaMusi. Angithi ngumusi. Wathi yeah. Abantu bathi umntwana utsho umusi ukuthi nasi inkosana kaMusi. Okay. And then abantu bathi umntwana lo usombulule ikinga le ekade khona ngakwaMusi. Wokwavela umasombuka emntwini emunye. So umuntu la nguJali igama lakhe lokubelethwa uyinkosana kaMusi ekugcine sekungusikhosana sikaMusi. Then ungumasombuka umuntu munye lo. Umuntu munye. Manje la kuba nento ekuthiwa nongo ngoba lo ubelethwa mvusandlu akasabi inkosi njani. Mbuzo into eyalahleka konke nakade kukhulunywa umlando. Sikubekele yona umlando umonyani wajaleka la. Yeah. Wamochakala lapho. Manje mara ke akuzange kube nenkinga esigodlweni. Esigodlweni bevele kwaziwa. Vele usikhosana bese abekele eqadi ukuthi uzokuba inkosi. And ngaphandle kokuthi abantu sibakhuluma kumbi njani. uManala kuyazitsho vele. Bayatsho ukuthi sigwegwe sakubingweni. Sigwegwe selitshe ngathana besingeselide besaqobuluka. Batsho ukuthi into leyo batsho ukuthi sigwegwe singeke salungiseka. Kusho ukuthi ndando nange sengiphosa umkhanyo lapho. uManala into le umnakwethu ayiphakamisa kole kuvela enanazelweni nethakazelweni zakhe ukuthi sigwegwe sakubingweni. Kusho ukuthi bekanobuthakanyana bekanobuhodlana thize. Kaze isindebele sangivela ukuthi ngisho njalo na. Ngalokho ke bekane challenge singase sesibeke njalo. Njengomna kwethu ayishile ukuthi kwesinye isikhathi nanoma ngenxa yobudala or ukubona ilanga kokthoma kufanele ukuthi ube inkosi mara makuthola ukuthi mhlawumbe une defect ethi ukuthi awuzwa endlebeni or awubona emehlweni or awusi ngokokubelethwa kungenzeka ukuthi unganikelwa lelo thuba leli isigodlo sikhethe lo esibona ngathi unguye ene
ngiyacabanga ukuthi kubalulekile mina kwethu ukuthi sithi indwezi ngoba zazingabhalwa abazibhalako bebazibhala bukhuwa lapho khunye baziflatheza bazivundisa benzani kuyavela ebongweni nawu analyzer namkha ethakazelweni funde mhlambe isithakazelo sakwamahlangu sonke njengoba sinjalo usizwe ukuthi sithini kamarunga yokubala bomgwezana nabo banibani naso lesakwasikhosana isinanazelo nesithakazelo usitsho utsho ukuthi khane ngangibani okuthiwa ngusikhosana sikaMhlanga direct hayi ukurefera la uza kuthola khona ukuthi le ekuthomeni esiqongolweni abanye bathoma mhlambe babonzunza mara lenza sile bagcina babo Mahlangu abanye bathome le kunomanala mara lenza sile kodi kube nomabhena mara kunana sisibongo since ngesikhathi sikaMusi ebekade sithi sikhosana sayisajama senjalo zange case change iyamatlenza akhona la ayi14 abophalazani abogajana abozihlahla abomagalela abobanibani mara sona sesajama rwe ngoba sikhuluma seza njengesika ukuthi lo ngujali indodana ekulu kaMusi eyabona ilanga ama ethnographers ebekade abona njengomntwana omkhulu mara kamma wesithathu kanti bekangene ngendlukulu azokusolva bese ithi na yehlako kube ukuthi ngenxa yaleso sika leso afika ngazo ngoba wathukwa nguyise uMusi self ingwenyama yathi ikosana kaMusi le kwaba ngusikhosana sikaMusi kaMhlanga waphinda kwathiwa man ngoba nakuthe bonyana abelethwe namkha unina achise kwachaphuluka nondlukulu loya unina kaMalala umuntu loyisombulule into le so ujali nangu uthukwa kufana nanyana ungathini abanenge abazi ukuthi uJomo Sono ngubana ngisho namhlanje bambethi Jomo Sono mara nguEphraim Mathilele Sono kuza njalo kuza ngokuthi ngenxa yegalelo lakhe uJomo bamthiyelela ngegama le yini Swahili uJomo Mkhonro batsho vuthako phambili bathi umuntu lo vutha khule ebholweni Jomo troublemaker Sono bambiza njalo so ujali loya igama lakhe labongathi nguJomo nabongathi nguEphraim Mathilele mara naselo umkhuza ukuthi abantu bamazi ngoJomo ujali namhlanje ngaleso sikhathi leso bekaziwa ngosikhosana ngoba ikosana kaMusi aziwa ngoMasombuka ngenxa yesika sokuthi usolve imbeleko yangendlukulu ulethe isombululo ngikho ke namhlanje sisise nosikhosana lo uthola abantu abangeba kwaSikhosana mina ukuthi uzakhaya ayinabanabe kuthiwa majali kuza njani ukuthi usikhosana amajali uMasombuka amajali umachika amajali kanti kombando wabo kuza njani uyakuza ihlathulula nayiza lapho asirage asirage so uMusi enye into ekade kungayo ekadaziwa ngayo ukuthi katana bomma banengi kadathatha indaba ukuthi nakade kuba nesizwanyana esikhona eduza aqabanga ukuthi singamphazamisa bekaya yokuthatha esizweni leso akhuhlobo ukuthi singasamthwenya kangangokuthi izizwe eziningi zagcina sezingaphasi kwakhe so ke kungakho la ekwamnyama napha bekuphethe yena uMusi so ke okay kwamnyama na yinarha ekhethu yinarha Mandebele indawo aMandebele le asirage nayo yaro ngiphakamisela indhluthu we uzokuvusa ilwenyeleleko ndana ene singakhomba kude bekala isikolo sakhe sokthoma besilala kuthiwa yiVonorbom namhlanje sesibili bese eMorula nawuya ePretoria North lapha ePretoria North apha sesibili isikolo sakhe besilapho wabuya lapho wabuya wazokuhlala kilesi isikolo ukuthi Thome kilesi wasuka waya kilesa wabuyela kilesi sokthoma live Honorable Mlala kula ibona khotho le bebalusela lapho abesana bamaNdebele ibona khotho le amadanyana lawo inkomo zethu bezisela lapho nangakeke ungene ngaphakathi kwemall le yeVonorbom le kunalapha mosi kunomthangadlana opalikwe izinto yeke banande basichewa basidribula lapha nala bangawuvezwi kuhle mara bayatsho ukuthi bathola abani la makhuwa eVonorbom baza kuchazela nangeVonorbom le ukuthi enhleke
ukom ivonor li vonerlek ukom is that a vonerlek boom uyezwisisa and nanoma ungena ngaphakathi kwelokanje leya yini nature reserve khona leya uqale kunamaplaganyana ahlolweko agreen abhaliwe ukuthi kuhle kuhle kwakwenzakalani ngapha sibaya sikababalisa umusa nasilapha singekhaya nase-union buildings atshela ukuthi sibaya besila ini beyila manje sithulile no ngithi uDr Mthetho wanitshela kuhle wangena na ku-social media ukuthi ngesikhathi umbuso kaZuma uphethe kwaphuma i-court order yathi inarha le ePitori ngeyamaNdebele yaphuma i-judgment yatsho njalo but it was never implemented. Wathi amalikhuleni inarha le ngekho enhle langihlezi lapha thana ngijabulula namanyathelo nje ubungihlalise kabuhlungu wena Ndando yasimara rakela phambili manje uNto kanti umusi kusuke kwafika lapho ke naye abanjwa buhole ngokukhula kwakhe bese kakhulile kwatsho khona ukuthi kungathi beyangasaboni nakuhle kwatsho khona ukuthi angeke isindebele isiko kambiso lesindebele aliyifuni into leyo lethi umuntu lo sekanobuhole alivumi mara ke ukhumbuleke ukuthi akakalala umuntu losakhanyile langeni kwamele ukuthi ke abanjelwe na unabentwana babili kunalo yikosana akakhona ukuthi angambambela uyise usaphila kunamanala naye ngegazi ungwangendlukulu nangaphatha lapha ngeke asalisa ngithi sekufana naye nomuntu ozobabambele futhi ngoba likhanye lizabe likhanye lela lingakaqimi ngelangendlini ekula ngithi so azange bakhona ukuphatha abantwana nabo so umuntu esindebeleni kuyachiyo ukuthi ikhohlo alibusi ikhohlo leyabami umntwana wangekhohlo ngisho ngendlini encane akabusi uyabambela angabambela angaba ngumntu bangendlukulo ababusi ababambeli total ngoba bona mntu balinde liqime before baphatha so ke kwa okwenzekako kwaba ukuthi uNzunza kuba i-best choice kuba ngo right ngani ngoba kwangathi nabomma babobabili abakhulu ababese balele inkosi lengaleso sikhathi bese igadwa ngunina kaNzunza so uNzunza lo wayengomunye ohlalela eduze nekosa kwabalula ke ukuthi basebenzele phezulu kwakhe uNzunza mara ke bathoma ngosikosana bamtshela ukuthi njengoba ubabakho esekanjaya akusakhona ukuthi akusakhonakala ukuthi abuse mara nawe ke angeke kukhonakala ukuthi ubuse ngoba ubabakho usaphila alikhanyi elinye lingakaqimi bamtshela ke nokuthi nomanala naye ngeke akwazi ukubusa ngoba naye ungwangendlukulo so ubukhosi obusizobuthatha siyobunikela uNzunza sitobuphathisa uNzunza ngiyazi ukuthi abantu bayabuza ukuthi uNzunza zanga basho bathi uNzunza zanga banjelo sokuveza lokho sokukhamba nakho kuzokuvela so bakhuluma noNzunza baqeda njalo bakhuluma nosikhosana baqeda bakhuluma noNzunza baqeda kwathiwa no yakamanala uyilisele thina sizoyilungisa kuthena baqeda ukuzwana usikhosana lo bekangasi la esigodlweni vele kade sekafihliwe usikhosana kade afihliwe ngoba ngithi umntwana kuhle kuhle uzokuba inkosi awumbeke ekhayana umbeka eqajana ukuthi akwazi ukukhula kuhle kungabi nenkinga umuntu egade akhona sekhaya apha kwaba ngumanala and ukuba kwakhe ekhaya umanala wagaina isupport yabantu ekhaya izisindo le bese kane nebandanyana lakhe mara noNzunza naye bekanebutho la jabeni usikhosana naye bekanebutho lakhe egadanalo la gada khona manje esigodlweni ke bakhulumisa abantwana abangoba kade baneplan
kade baneqhinga lokuthi ubukhosi bomuntu esibuse ngekhohlo mara ukhumbule ukuthi kunento nasi yokuthi ikhohlo alibusi and now uthethe ubukhosi wabudlulisela ngekhohlo kungaba nenkulumo eziningi ngeke bakhona ukubuthatha babudlulise so straight wathi mnte kube lesiganyana esizokwenzeka engathi sithethe ubukhosi obusabusangale uyazwisisa kwaba ke iplan leyo ukuthi no sizokwenza nje sizokuthumela uManala kuliqhinga lokuthi bashifta uManala ekhaya ukuthi isike sasikhona ukwenzeka ngaphandle kokuphazanyiswa so uManala ngoba angazange akhona ukuyicabanga into leyo wakhamba yona wayekufuna into kanzi imbuduma yena ukhumbule imbuduma inyamazana ongeze wayibamba lula kangangokuthi nokukubulala ingakubulala naseyidumula ingakubulala ngilemu esenthusenteni yakade yayibona yayi ingozi nokanyamaza konje ngesizulu inkonkone ayikonkone so okhunye ngayo ngaphambi ukuthi ngiphambukise i-thought train yakho imbuduma le silwane esihlakaniphile kohle na ungatsheja kuhle nezangoma nenyanga zivamisa ukuberekisa ichoba lakho ichoba lakho ngoba batsho umsilayo lo yathi nayidlako igunazele iconcentrate igunazela concentrate yathi iqala ngapha nangapha yabona zekhabo zingekho isikinye umsila lo kanye umsila lo wakhomba le ichinga lapho ingakho nenyanga before uzokulawula zibetha ngomsile ngomsila wekonkoni sikisi ukuthi ungalahleka bese ngikhuluma ngesignificance yale sisilwane okwathunyelwa uManala ukuthi ayosibamba so kunento nasi evani ikhulunywe ukuthiwe no into yokuthi umuntu wambathisa isikhumba into leyo ingwane kani seBhayibhelini into leyo yakhulumeka iBhayibheli into eyenzekako kuhle into egadi khona mara into eyenziwa ngabomu kade iplaniwe hayi ukuthi into yavela ngilwana so ke ukuthi baplana ukuthi nasithumela uManala le sokuletha unzunza ubaba bakhe ngoba kaboni kuhle uzokufuna enye into ezomenza ukuthi iplan le ikwazi ukubereka then akube indaba yokuthi sokumbathisa loya isikhumba wambathisa unzunza ngoba iplan bekuwukuthi ubukhosi obubanikele unzunza yabona wambathisa unzunza isikhumba hayi ukuthi bewangazi into le beyiplaniwe bekuliqhinga lento kanzi ukuthi ubukhosi obu angithi nabaye ebantwini kumele batsho ukuthi no umalo yangu uyowenza ubutsotso ngoba basebenzisa umalo ukuthi into kanzi njengoba uManala lo yakhambile kuzokuba nesikhathi la inkosi ibuza khona ukuthi uManala uphi ngizomnikela ubukhosi so inkosi nayibuza lokho bazokuletha unzunza ene vele benza njalo bayaletha unzunza mara unzunza uthenakeza lapha wakhohlwa into eyi-1 zange bamtshela ukuthi na ufika lapho ungatsho ukuthi awusuye uManala nte uthi nginguye uManala yena unzunza nafika lapha uyambamba ubabakhe uyambamba uthi mara ngathi izwe lengathi ayisilo lo la kaManala uyavuma uthi ngintwana wathi angithi umosha iqhingela nale njalo then ke wabuyela unina naqeda ukumtshela unina wathi akani wena ushweleni ukuthi awusuye untokanzi uManala khamba uyomtshela ukuthi unguManala uthena kabiza kwesibili wabuyela vele watsho wathi unguManala then inkosi ngaleso sikhathi yathatha untokanzi uNamahali yamnikela yena bobaba ngiyaxolisa ngibawa ukubuza into yenye ephuzwini le waba alvezako lokuthi kwenziwa ubugirigitshani amasotsha wenkosini bewakuphi ukubonile abaholi abakhulu ukubona ubugirigitshani obenziwa boku namkha nabo bebayingcenye yokuvumelana nento leyo yekambiso leyo ukuhlathululela umbukeli wethu oyilaleleka inkulumo le okhamba nayo owakha isithombe sokuthi kwakwenza kahlokho ngoba esigodlweni akubi bomma kwaphela nabo mhlambe nebekosini kuphela bayaba khona basebenza
ekosina abacala ingwenyama okumasotsha wengwenyama. ya ngiyathokoza ngikuphendule and like ukhe ngazama ukuphendula umbuzo loyo ngabona khe ngengubeke kuhle iya ngishwile ngathi into yokuthatha ubukhosi bunikelo unzunza kwaba yinto eplanwe kwaba liqhinga elenziwe ebukhosini okusho ukuthi elenziwa ngabaphethe kwabakhulu bebukhosini bakaMusa bakwenza ngeqhinganyane lena babalekela ukuthi nangesowathatha ubukhosi wabusa straight ngekhohlo izokubulala isiko kambiso ngoba bathi ubukhosi abuyi ngekhohlo and ngaleso sikhathi bebengeke bakhona ukuveza ukuthi indaba babunikela unzunza ngalendlela ukuthi ekugcineni buyokuya kusikhosana bekunenkinga yabantwana ababili aba ngoba uManala bekunabantu esebambekile ukuthi bamthathele phezulu ukuthi nguye oyokuphatha and ebukhosini bona bazi ukuthi ngulokanzi kunzunza so into le kwakuyifihlo uManala naye bekafihlelwa ukuthi angayazi into le ukuthi ekugcineni into elizokukhamba iye kumna kwabo ongusikhosana uyabona kungakho bamthembisile ukuthi khamba uyokufuna isikhumba sembutuma sizokubeka ubukhosi uyabona into le beyifihle ngapha nangapha ukuthi ingabonakala straight so nayiza ngommalo yakwangathi wenza ubutsotsi esigodlweni sona ngokwaso iba ngathi kunomuntu wenze ubutsotsi wenza into le yangale indlela isigodlo besazi bara isigodlo sona besazi ukuthi senzani angazi ukuthi umbuzo loyo nguphendule kuhle na Phendulekile. ya no ngiyathokoza nedi ke kwaba nalapha yeqa khona uyizwa kuhle mina kwethu iyayeqe from a recording point of view kune inaccuracy ukuthi ngathi bowufuna ukuthi usikhosana wathi unzunza alright just in the uyakhumbula ekubuseni ukuthi ikinga ebekade ikhona ngabantwana bangendlukulu kunomntwana wangendlukulu onguManala ngiyafo from the biological ndlukulu angisho then kunomntwana wangendlukulu onguJali from the surrogate mother but who in terms of ukuthi ngubani obone ilanga kokuthoma ekuba ngusikhosana so what he was trying to highlight ukuthi kwathoma kwaba nokuphazamiseka ngoba kunabanye esele basithi ubukhosi buzakuya kuManala ngoba ubuya esiswini sikandlukulu net oladelweko ukuthi abe khona nalaba abathi ngokwesigodlo ngusikhosana othukwe nguyise umusi wathi isikhosana sikaMusi kamhlanga so I think angazi izakuvela njani ngiyathokoza uyihlalise kuhle mhlambe ingitshelele nobo uyibeka nethi untando wathi nakaqedeleleka wona unzunza nawo amlandela wathi unzunza kanti bekufanele ukuthi uthi usikhosana alright awa ngiyathokoza pha ukuthi uyihlalise kuhle ungaraga ndaba so ke lapho ke kungalendlela ke ubukhosi basuka ngakho baya ngakunzunza buya ngakunzunza nje usikhosana uyazi buya kunzunza rukumusi buya kunzunza busuka kumusi uyaluphala busuka kumusi wabakhe buya kunzunza uyokubambela okay manje wangekhohla manje angihlalise kuhleke ngoba abantu bathi ya unzunza akazange abambele ebongweni zikanzunza ziyatsho ziyatsho zithi ungumadlaza abanye wadla zakhe uyajabajaba imbongo zikanzunza ene kunalazi imbeka khona zithi unzunza lithole la kwabongwenyama maye umuntu uzibuza ukuthi ube ingwenyama njani ngoba zimbeka straight zithi ulithole la kwabongwenyama ene no wathatha bobathathu kibo bobathathu uyi-1 umntwana oqualifyela ubungwenyama bobathathu ngubani ngibona lapha siyajanyiswa bengifuna ukuthi ubaba uSikhosana ayihlathulule ukuthi unzunza nakanikelwa ubukhosi afanele anikelwe ini nani
ngoba nakho lokho ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu nakanikelwa ubukhosi unikelwa ini, ngiyavuma unikelwa umkhonto Iye. kanye nonikela isiba Iye. kanye nonikela ini, ngoba sazi ukuthi ngesikhethu umuntu nakanikelwa ubukhosi kunesika esenziwako khe ngithi mhlambe ngokwesinto ngamanye ubukhosi wathwala isiba lingasingelakho liyakubulala. ngiyavuma Into ezinjalo ukuthi ngesindebele khona umuntu nakanikelwa ubukhosi unikelwa ini. Okay. baba Sikhosana ya ngesindebele khe ngithi umuntu nakanikelwa ubukhosi opheleleko kuthi ngemva kokulala kwekosi ephetheko umntwana loyo ahlanakele. iye Then nas uyise laqeda ukubekwa angithi uhlanakele umntwana loyo. Then naqeda ukubekwa umntwana loyo umbathiswa inaka lakhe lokubusa mhloko. omhloko Ya liyakhanya ngithi lela liqimile liyakhanya leli bebambonge mhloko. Naliqeda ukukhanya unikelwa indonga yebukhosini anikelwe isiba leli azolithwala ngithi sithi nguyothwala isiba uhlonywa isiba mhloko ekadokya into le ngathi abasayenzi bekuba necklace kwenye siyibiza ukuthi indalama or yini nasi enenzipho zengwenyama nangwaye ukuqala nonyabela umqala unazo inrezo zitsho ubungwenyama bakho. Mara ke eMandebeleni ke bekunenye ke into sengiyangezelelayo bekunento enye batsho iliqusana unamahali iqusana isicurwana so singibatsho besilila njengomntwana bonikelwa sona nentonga enye beyifake iphondo likaBhejani ikosi eMandebeleni ngathi beyibusa ngazi indezo so unzunza indwanikelwa zona wanikelwa lezo mara zanga mbathiswe inaka ahlonywe isiba wase wanikelwa lezi ngoba ulibambela loya bekalindele uyise ukuthi alale kube ngibamnikela intonga leyo mkhaya nentoka nesiba akwazi ukuthwala isiba. So angazi ukuthi into leyo ngiyiphendule yonke into efunekako. so unzunza wanikelwa unamahali wanikela unamhali nengikhumbe ezinye ngizikhohliwe bayibiza ukuthi mirebe ya nazo bonikelwa zona nedangazi ke zona nginasho ukuthi bonikela zibe ngaki kodwa bonikelwa nazi inkhumbezo nazo zikhambisana nobukhosi obukhona then ke nephondo lalikaBhejani indwezo zonke njalo lezi ezimbili lezi ngizobe ziphethe amandla obukhosi. Okay. Amandla obukhosi bekalapho endweni ezithweza leza intonga leya anikelwa ubaba khona aqeda ukulala is just a symbol yokuthi namhlanje sekungiloke omela yokubata leza zinto leza uyangizwisisa mse kwaba njalo ke asidobhe ngemva kokuthi unzunza anikelwe unamhali umana la ngekho ukusuka lapho umanalo thena kabuyako ubabakhe wabiza bobabili noSikhosana wabahlalisa phasi wabuya wababiza wabahlalisa phasi wabatshela ukuthi ngokumanalo wathi nafika kwabuza ukuthi wathi baba ngizenazo ubabakhe wathi hey kuzokosa kubizwa noSikhosana loya ngizokuntokana mara uSikhosana bese katsheliwe phela ukuthi wena ukhuluma next. Okay. Wena uthi uyazi ukuthi kuplan wena yabo then ke wafika kwabaqhazela ukuthi yo namhlanje mina nani asisese makhosi ubukhosi seyigeba kanzonza lo wabuza ukuthi njani manala bakhuluma ukuthi no musibelethe bakulethile bathi ngize la ngizokunikela ubukhosi mina bengizitshela ukuthi nginikela wena kanti ubukhosi
uthathwa ngunzunza so ubukhosi sebungakunzunza umanala ke wathi mina ngiyafuna ubukhosi bami ubaba ke wathi khamba bulandele uyobuthatha ayobuthatha ngakwanzunza because kunzunza ubaba ke uthena aqede kumnikela wathi inkosi ayibuyisele esikoleni senje ndoda usuka kwakunzunza wasuka waya la eMridili umlambo lo uyawona uMridili neda ngazi ukuthi indawo anapha eMridili mara waya la emlambeni eMridili ngaphasi eduze nomlambo lo eMridili wafika wakha isikole sakhe yeah so ke batsho bekunomuntu kuhle kuhle bawiza ukuthi uMridili bekunendoda bayibiza ukuthi ngumtshala Mridili yeah so uthenaka naka lapho untokanzi umanala wayomthola lapho wamtshala Mridili lapho abantu bathi basho balwa zange balwe lapho unzunza wafika wathumela indoda enye basho kusomayiwa usiyenga yenga wathi akakhamba yokuyenga umanala yabona musukuyenga kusiyenga yeah usiyenga wamyenga ke njalo wa umanala wathi wajika wabuyele emuva nafika lo wathi no mina ngiphelelwe sigume ngiphelele iprovision kushuthi angithi nanikhamba kwenepini beniphatha isigume into enye isipuphe enye yasilwa so nanilambile uyayithatha uyilokanza usela amanzi uyasutha yeah wathi ngiphelele isigume so ubaba wakhe wathi untokanzi unzunza kafuni nobukhosi uthi batsho ubuzuzile ngakwanzunza ke bathoma bambiza ukuthi ungumbutuma ngoba ngithi ubukhosi obukhambe asayekufuna imbuduma bambiza umbuduma yeah so ke ubabakhe wathi no kanti bothi uzokunikela bona njena khamba masufika umbulale ubuye nabo ubukhosi nakabuyako nasekabuyela wathola ukuthi untokanzi unzunza sewuyame uMridili usemasongololo ngiyavuma kulake untokanzi amgiji ukuthi kuphi ngakhe ngayizwela isekhaline nana wehlengera i10 lapha kunegama libhaliwe lapha nethi balibhale ngeAfrikaans zongololo bathi zongololo yeah semasongololo so ke so ke wamlandela ke wamthola emasongololo bafika emasongololo ke yabambana ke la balwa rehe ya lapho balwa rehe balwa bebahluleka yeah ahluleka umanala wabuyele emuva ubuyele ekhaya god so sekahluleka kwabili sekuhluleke kwesibili ke lapho uhluleke kusiliwa epini wathi nakafika le watshela ubabakhe ukuthi hayi kubhalile god yeah mara into leyo kwasikhosana zange ihlale kuhle usikhosana wathi bona izinto lena nayo waphaka yakhe walandela unzunza wachinga kunzunza yeah wafika kunzunza wathi no lesizwene ngokuthi uyangibambela mara wena kuwe sewutshela untokanzi umanala ukuthi wena ubuzuzile ubukhosi because obongebami yabona umanala wathi njalo untokanzi unzuza wathi hayi masuyimotsha ngikhulume lokha ngoba ngithi sineqhinga lekhaya na ngikhulume lokha ngoba ngifuna lo alise vele yeah wena ubukhosi kusesengibakho mina nje ngizokuthatha indlela eya ePumalanga ubaba nakaqeda ukulala baqeda ukukunikela into zakhe na ungifunako uye ehlangothini lePumalanga ma GPS bekangekho lesikhathi kwaba njalo ufuna umuntu yeah manje angifuna ukuyibamba lapho ngiye lapha ukuthi wayesimajali indoda le ebathe ngusikhosana yathatha ke nayo ujala yaba na ujali yaba nabomma ababili kwaba nomma lomkhulu kwaba nekhohlo lakhe ebantwaneni ababelethwa ezindlini ezimbi laba bangendlukulu la kubelethwa laba abathi bosikhosana namhlanje abantwana abo bathatha igama likayise leli lakasikhosana benza ngalibandla lakwasikhosana uyangizwa benza ngalibandla lakasikhosana uzwe namhlanje sisese kusikhosana then kwathi laba bangekhohlo okungumkoneni nomabona nomachika
bona bathatha igama lakayise leli lakaMasombuka Yo. balenza igama lebandla indlu yakwaMasombuka baba indlu yakwaMasombuka uyangizwisisa manje ngiyakuzwisisa mara sonke njaya sazibiza ukuthi simajali ngegama likababa lokubelethwa kungakho namhlanje simajali angazi uyibambe kuhle ngiyakufunyana ufuna ukufakelela bengithi for the sake of further clarity hlathululo elingeneleleko uye nalapha ekuthimbelini apha okay enyonini yeah. esizifungako njengosikhosana nomasombuka okumagama wesika kajali then sigcine umasombuka nosikhosana nomkoneni nobani simajali but ke uyesithimbelini ezindlini lezi ezimbili zamajali ujali lo ezindlini zakapha ngoba thina indlu lekaSikhosana yakajali yakaMasombuka le azange siyilise inyoni ekhethi inyoni le ayikuthi ithoma kithi isithimbile ngoba ngikanga kubekela ngathi unanasi lemuva gada abukela inyonezi okutshengisa ukuthi vele isithimbile bekuyinyoni ekhethi kodwa nasifika la ngoba umzakhe bese yimbili indlu kulu yafunga isithimbili lesi esentumbazana esikhulu indlu leya yakaMasombuka yafunga isithimbili esingwevazana esincane kilesi esikhulu sihlukanisa ubukhulu bezindlu ingakho usikhosana nomasombuka majali beba itotem yabo bafunga isithimbili bobabili inyoni yinye mara enye ingathi greyanyana enye ngathi bukhobenyana i-ethi and zombili inyoni ezi nawungakhumbula ama-attributes azo akusizi inyoni ezigude kangako ngeflight aziphaphi nayiphapha ukuthi grrrr cholo lapho kunye bikhamba ichayisana nequnga notshani so nayiphaphako kungakho kwaSikhosana nasizibongako uzwa bathi sikhwirisiwe ngobuso igama lesikhwireli ngileli igama esilithole nasihlangana nemihlobo eminyele thina kuhle kuhle bekusithimbile sentumbazana mara kusajika sasibiza ngesikhwiri sithi nasigijimako la siyokwela khona ngathi sihlaba ngobusuku basi so kungakhona sizibonga manje ubujalo bubuza njalo mara ke kunanasi into engifuna ukuyiveza unzunza ukhambile ngiyafo iqhegu lasale lala la ngiyafo uSikhosana wenziwa lezo zinto lezo wahlanakela wambathisa okumfaneleko kungakho ibongo uthena emva kwalokho banodlomo kaSikhuba basuka esigodlweni sikaMusi balandela unzunza angithi unzunza nguyophethe into kanjalo balandela unzunza mara ibongo ziyaqhazela nazo nakasuka lapha zithi yekhethu kaSikhosana sikaMusi kaMhlanga bese zithi yekhethu kaDlomo kaSikhumbukazi zibabonga bobabili ngenxa yokuthi ngelangelo kade basuka bobabili esigodlweni kwamnyamana basuka bobabili alandela unzu la zichaza khona ukuthi nabakhambako laba bakhamba bathi kumhlaba ukomo balala bangakasengwa kumhla abantwana bafele embelekweni kumhla abafazi ngabandakazana amadoda ingabalisana okutsho ukuthi abantu besigodlo abantu bakwaManala ekade sisele nabo esigodlweni sakaMusi mhla uSikhosana khambako baba helpless in such a way babefana nabe ababomma bakhona kade bafana nabentazinyana namadoda bekafana nabantu ngoba inkomo laba abantu bathatha ezimathole kuphela zange bathathe lezi esedlo bathatha ezimathole kuphela ezafuna izibuko bathi kutshanga ngokufuna amazibuko zaziqaza mhla uSikhosana asuka le emva kokulala kwakayise alandela unzuza so ke kunanasi into evelako nawubuzwako esigodlweni njalo eBhalule sengifuna ukukuvezela lelo hlangothi lelo eBhalule
unzunza nakaya kulwa nonqaku hayi umanala wahluleka unqaku umntwana kamanala Okay. ya unzunza wasizwa babantu bakwamsiza wasizwa ngomrholozi kamsiza mara nabababuzako abantu bakwamsiza bathi nina nibobani ningiliphi bathi bona ngebakadlomo kamthimkhulu bathi singebakadlomo kamthimkhulu angithi lokho kunye bathi mina ngintokazi ngingumrholozi kaliphahla ya mara kokuthoma nabahlanga bathi singebakadlomo kamthimkhulu into leyo iqhazela abantwana udlomo ngoba udlomo basho wathi nakafika eRustenburg wajika wachiya indodana yakhe umnguni ulanga libalele umnguni lo indodana kaDlomo ya ulanga libalela ngithi udlomo kuthiwa ngusolanga so bachiya umnguni ulanga libalele eRustenburg wasala yena udlomo wajika nabanye abanengi nabanye nabosikhosana abana wabuyela eEmbo kwasala indodana yakhe le ngibo laba abagcina sebatholakala le umrholozi kaliphahla loya asiza wena ulalele nebongo zabo bathi sikhamba enqatheni zikanzunza sikhamba no bathi nje ungubokazi angithi udlomo ubelethwa ngongubokazi udlomo unina kaDlomo ngongubokazi ya zimchaza njalo bathi sikhamba nongubokazi bakhamba enqatheni zikanzunza okusho ukuthi bekhona abalandela unzunza bayomfuna umuntu wafika abosikhosana bathi bangakafiki bahlangana nalaba bakaDlomo ngibo abasiza abantu bakwanzunza ukuthola ummalo ebathi nginoqoli ena ke sikutshela unoqoli lo yazi ukuthi ngwakwabani noqoli ngwakwamabona mfazi wakwamabona owenda kuKabini ubunyanga lobo bakhuluma ngabo kwaKabini ubunyanga bekhethu nedibaya nommalo waya nabo kwaKabini that is why uKabini bathi isikaze yakhamba enduneni ichaza ukuthi wathatha umuntu kanzobo kummalo ubunyango so ke usikhosana yena ukhambile wayekuthola unzunza eHunu and now eHunu ke kulapho usikhosana nonzunza bagcina bezwana ukuthi ngilindela ngibhubhe ngife mara nasisi nange sengithola ithuba lesibili sizayihlalisa kuhle wathi ngilindela ngife uza kuthatha ubukhosi nasele ngifile kuthe nakaqeda ukulala unzunza bakwasikhosana bathi bayokufuna ubukhosi babo uMageja wathi sikhosana ukhela sakomeno hlanya nje awazi ukuthi omkhulu kanzunza nguMageja na ngiyazi nani ukhonga angitsho neyatsho then indlu le yakwaMasombuka yona nendlu kaTlarini zala zona ungena ngaphasi konzunza bathi ngeze babuse khohlo bona bakhamba bayokuhlala endaweni enye sibiza ukuthi kusembiza bahlala lapho uTlarini wakhwela indaba nayo wayokuhlala yedwa isikhatshana wathi uza kubuya ekhabo ubukhosi nasebuyile sithe nasiqeda ukuthi sokufuna ubukhosi usikhosana nomntwana wakhe umlibhana babulawa ngebakanzunza bathi nisakhuluma abanye sabhalela ukukhuluma kungakho nasilothisako singebakasikhosana sithi khungwa komkhondo sakhungwa ngemkhondo sabotshwa ngemkhondo so ubungwenyama bakwasikhosana balahleka lapho ngiyibona ke bengifuna Jesu kufika lapho nethi ukhona ukwazi sifike lapho nasesicedelela ukuthi ubukhosi ngebakwasikhosana ingwenyama bekufanele ibe majali ngasonzunza ihistory naso ngiyibekile is for nina ukuthi nijaje ukuthi ngubani omela beyikhosi angithi ngikibekela toti last week akhona kunzunza unzunza athi sikhosana ukhela sakomeno hlanya nje awazi ukuthi omkhulu kanzunza nguMageja na azizi yabona ngizama ukunivezela ukuthi ihistory siyikhuluma ke nofakazi obukhona ngaphakathi and sifanele siveze i-character kanzunza
He was a diplomat. I don't want to say Adolf Hitler, but he was a very intelligent man, apparently. Yeah, unzunza ngaphandle kokuthi bengiwangendlini encane. Very Mhlambe slim. mina ukuthi ngakhumchaze ngebongo zakhe za. Yeah. bathi nguqanga Qanga ubani ubani? bubuso bunganandrongo. Ubuso bunganandongo, indongo ezilemoka. Ngiyazibona. Abantu abathanda ukulala kakhulu amehlo la akhipha intwanyana emhlotshana la izibo. Ubuso bunganandongo unzunza. bathi Utsho uhlala the. nguqanga ubani. Kalali. Yeah. Manje Batsho ngumasumane ngumasumane lo bunonye ngelomkhombo. Futhi bekanamasu amaningi yena yedwa. Across the table unzunza bengekho uhlale naye bekazokubetha nge-sleight of hand ilimi lakhe litshelele ngathi lithonshwe ngemafutheni Yeah. ungekho amtsheli litho. sitshaba sekosi sikatangisa eGood Life Studios. Ilwazi olufunyana kweli olufunyana lisuka eGood Life Studios. Manje sisitshaba samaNdebele senzani ngelwazi sinaleli? Umusi wayeyingwenyama yamaNdebele amunye. Ngiyavuma. Ngithe nanoma ngikuvezela ngathi kunezinye izizwe ezasalako zaba amabhele nalaba amantokanzi amampembe bekasese ngaphasi kwamaNdebele. Ngiyavuma. Bekusize samaNdebele esikhulu. So ke sithe nasifika kumusi bona amadoda nalabangwe ahlukanisa ubukhosi oba nonzunza musi ukutshengisaka ukuthi ubukhosi obo bengasibo babo bavumelana ngokuhlukanisa uburegions. Ngeke wavuma ukuhlukanisa ubukhosi ingwenyama yayinye kwakungumusi. So nasithi thina sifuna ukuthi ubukhosi bamaNdebele bubuyele enyeni kumele kube nobungwenyama bunye Ngiyavuma. bengwenyama yinye Yeah. engaqali unzunza nomanala kuphela. Ne. Eqala wonke umuntu onguNdebele uye nalaba bakwaKhumalo abaseZimbabwe bantwana bethu Kuhle kuhle. bantwana basuka kubuyamba abanye babuya kuMachiya. uMachiya wasuka noDlomo la wayale elokanzini. AmaZulu la okukhuluma esikhuluma ngawo la abeletha ngakudlamini udlamini ovela ngapha ngakithi. So amaZulu maNdebele. Mandebele Laba badlule la. abomthetho abaMandebele abomzilikazi abaMandebele. So umlando wethu lo man asisikimeni maNdebele. Uchigame ngendlela kwangangokuthi amaZulu baclaima ukuthi sibelethwa ngiwo. No, AmaZulu nganje ngontokanzi ngabo 1500 nakubelethwa AmaZulu nakuvela isizwe samaZulu unguni jama ngithome kunguni unguni obeletha uLuzumane ngapha bese kubusa untokanzi umusi ngakithi bese kubusa umusi and kusukela le kuNdebele kuna 7 yamakhosi kana ngibala uNdebele ngabala uMabhudu ngabala uMndunga ngabala uMkhalangana ngabala uNjonono ngabala uNanasi ngabala uMafana ngabala uMhlanga 8 yamakhosi Yo. bese kube amaNdebele bese kana 8 izizwe ezikhulumako ezibulelako nazihlangana nomuntu okukhulumako zithi kilitebele nanoma ngasilitebele kungoba isizwe sokuthoma samanguni ekade sidumile koMandebele. Ngokulandelayo sizayinabisa Part 2. part 2 ukuthi kwenzeke nike ngabantwana babomma bakamusi abanye. Angitsho nje besakhulume ngabomma ababili. Umma kaSikhosana uJali noma kaNzunza. Manje angisho ke kunabanye besithatha umhwaduba abantwana ukuyale ukuthi amazibulo angakulezi aphelele. So kuhle bayasidelela nabathi isitshaba samaNdebele si 1.1 million. Wonke umuntu Ihlamba pheze wonke leyo. umuntu okhulumako lindebele kungabi nolwazi. Hawa ihlamba. Kuhle kuhle. But 1.1 million. Hawu. Hawa. Ihlamba yodwa. Ke yokuqala net abantwana 1.1 million ngazi ukuthi ngaba controversial na. Iba. Abantu abalandela just as an example ikereke yeSioni babodwa wa estimatela kuphi
umuntu ophethe abantu bakwalikhanyana jama ngithi abantu bakwalikhanyana nabakhwaduba abakhwaduba babaphethe le kanti basuka phi kumusapha so mandebele mandebele hayi man Grootman thina kanizange sikhambe nawe nana nebakwasikhosana kosomkhahleko sichinga le bekangekho na siya kukuphi la kuya khona magale lapha wena enokanye emhlalezi emhlalezi awakhe saya sayokuthola lapha amajala akwazi ukunisa izulu angisho asibhali ngento ezithi sihlala silale sibuthwana right through nikholelwa ukuthi ngumjaji kuphela okwazi ukunisa izulu thina ke saye ebantwini abanisa izulu abaphethe ubukhosi lo original bakajali yo le bafika bahlale phasi baqala nenrabenye lemhlalezi le izulu lithome libuthe lina yeke nokho sisaza inzathu zokuthi sithi sifuna amandebele kumabona kude sifuna ukuthi into ezinje zikwazi ukuhloleka phasi zikwazi ukudocumenteka zikwazi ukuvela wonke umuntu azibone la khona ngoba umlando wamandebele ukhulunywe kumbi khulu wakhulunywa ngendlela engasingiyo for isikhathi eside kunjalo njenganje isikhathi ukuthi simandebele kufanele sivuke akhona kunjalo indaba ukuthi sithena sikhuluma umlando ubona sihlukele nje sithena sikhuluma umlando sawukhuluma ukuthi umaintain i-status quo sethu ukuthi into engiyiphethe kwelemde ihlala injalo yabona ngangcono kumochakala umlando kunokuthi ngikhulume iqiniso yayizwisisa into leyo mara lezi zinto esizikhuluma namhlanje ayisinto ebangayaziyo kodwa nakho kurarako akusinto ebangayaziyo action ungabuza noma ngibani uza kutshela into lesikutshela kangangokuthi namhlanje uSikhosana noNzunza babubhele endaweni eyi1 kwamgagadla ababe angithi bekusigodlo sikaNzunza kuthena qedwe kubekwa uNzunza uSikhosana bambulala naye untokanze wabekelwa lapho nje sisenza iplan ukuthi sokuthola abantu bamahlangu basikhombise kwamgagadla lapho ukuthi kade kunepal bathi kwamgagadla manje alisekho amakhulu alisusile bese sesithi epaleni apha nathi sekube kulapho siyoguqa khona nathi kusini endodeni ekhethu bosikhosana ngisaba i-part 2 alright siyathokoza uzoyifumana siyakuthembisa ya nami ngiyayivuma Thandosi ngivuma ngombuzo oza kuba ku-part 2 ukuthi nasingathi kuyavunyelwana amajali anayo ingwenyama angasinikela yona ukuthi bazayibeka bona sebavumelene babodwa bamndeni bakhona mhlambe abangamnikela ukuthi asihole njengamandebele namkha ukuthi yokubuya ibe mbango khona ngaphakathi emajalini asinomasombuka sinomabona machika Sikhosana umndeni lo uyokuthini no leyo sizayiphendula nasibuya sizayiphendula nasibuya abane kareko nechisakalo yokwazi umlando lo banithola phi bahlangana nanjani ngoba ngiyaqabanga ukuthi amandebele leyawona ahatshekile abantwana bakamuzi abanye bakhuluma isiXhosa abanye bojali le sesibuya abanye bonovaphi abanye bonovaphi Zimbabwe inyanga epheleleko bese Zimbabwe inyanga epheleleko umnyaka opheleleko besise Eastern Cape sekufanele siye Lesotho nento kanzini nje neKZN nabovenda sokuthola bakwasibasa aba ngiyavuma no asibuyeni ku-part 2 uthi banithola njani ndaba ezithi besingakabe kuyiformalize no nangabe ntokanzi uTK unayo uTK ngoba niyakhona ukuthi ntokanzi yena ukhona ngambona alright no awa akunamraro nani sithome ngapho nathi besafuna ukulungisa kuhle ilo kanje istructure sethu se-information uthena uthinra i-television wangigidagida ngiyavuma ngoba nami ngiphezu kwayo ke kwaba nabantu engikhulumisana nabo alright baba nama-quantum ababeka ukuthi nange uchabalala nobungaka into efana nale konje i-television le yeLimpopo le yini yePolokwane iLimpopo TV
nabo they are trying to produce i-content ethinta abantu ababili, let me put it that way, right from izinto zama-docuseries, into ezifana nezabomzansi magic lezi ngathi sakhe sakhuluma nawe sinazo, yazi ukuthi uyalekha la ungakhe uthi ubukela i-TV uthole kunequde lirola kuhle nje, with all the respect ekhona in terms of the sacred aspect zalo and so on. So i-content le yesiNdebele iyafuneka. Angazi ukuthi u-aware of any, bengisabuza umna kwethu lokuthi is there a channel nje dedicated to izinto zobukhosi strictly, not zesiNdebele. In fact iphinde into yakhona yaflasha na ukhuluma nasikuna umna kwethu nakakuchazela ukuthi amaNdebele nakasese united ayi one nation under umusi bengananzunza benganamanala, mara namhlanje bafuna uku-emphasize ukuthi thina batsha simaNdebele nje simanzunza or angisili Ndebele nje ngilinala, yet siyazi ukuthi abantu abantwana bendoda yinye and kufanele thana kunjalo. No nabe kade ukuthola ukuthi ingwenyama nayibeletha amadodana amathathu, amadodana la sayazi ngwathela because of ukomuzo lithini nakaqeda ukubhubha ngazange kube nomisuzulu nenye indodana yakhe enye yangendlukulo amini yangendlini encane or ngekhohle nayithi nami ngiyingwenyama. Inkosi enjani ebelethi ingwenyama enjani ebelethi ingwenyama embili. Nakukhuluma ngozwelithini. Yeah. Batsho wafihlwa kwaNdebele musa. Hawa liqiniso lipheleleko. Wafihlwa ndawo la. For me it's within living memory. I'm not that old but I know the story. Not from lokho kuvele emva nje nakabhubhako. Ngisazi kwakade. Yes. Ke ngikubekele so ngokufitshana. uMakhosana bekamngane kaMasango. Masango lo maziko egama refiri esitole Ebenezer eduze kuka Memento. Utitshere lo bekungutitshere wami. uMakhosana ulamana noMphezulu. uMphezulu yamazi inkosi yabantu before kufika uPoni. Ke ngithi nje ubaba kaPoni. Anama controversies waba ngisho waziko lo kanye. So uMakhosana ngoba bekade afundrile and wafunda eSwazini. Wayokuthatha udadewabo kaZwelithini ngisho. Uchade khona vele uMahlangu. Wathi bonyana thathe udadewabo kaZwelithini. Ngo-1971 or 1970, between 69, 70, 71, uLokanjilo, uZwelithini lo bathoma bamfunele eduze ngechief. Ngoba bekufanele ukuthi athathwe. And beka ne support ne protection kaButhelezi. Kagatsha. So bathi nababona ukuthi ungathi ufunwa ngekule or namkha ngesungulu. Wamthatha uLokanjilo, udadewabo lo. With the assistance of uSwarisakhe ngisho. uSwarisakhe ngibani? nguMakhosana. uMakhosana enimaziko. Ebekade aculwe engomeni. How? Uyakhumbula mina kwethu. Bebavuma ngayo nangu uMakhosana ujame ngabo uMakhosana ingoma leyo icula ngabo L8. Bebacula ngoMakhosana olamana emhlana noMphezulu. Then uMakhosana loyo othethe udadewabo kaZwelithini wa arrange ukuthi uZwelithini afihlwe asuke leNatal ngoba bebafuna ukumbulala aye kwaDlawulale. Wafikela kwaDlawulale ngekosini apha ngakwaMphezulu. Wathi nakafikele lapho babona ukuthi nemane ngathi into li predictable ukuthi umuntu lo baleke eNatal nje umuntu ubalekiswe nguSwarisakhe. uSwarisakhe lobu uphume ebukhosini babona ngathi uzokuba traceable and bona abana defense kangako. Akhe ngithi mhlambe ne financial wherewithal ukuthi bangamprotecta kamnandi ebukhosini bakwaDlawulale. So basuka le bazokubawa uSS. Bamsemthambothini qangi. Bamsemthambothini qangi. Ya ngathi wayemthambothini maqangi. Manje ngithi uyazi perhaps due to association yakho nabantu bakosomkhahle ukuthi kuhle uMabhoko into lesinitshela nale bekayazi. Ukungekukhunye kwefihlo abangayishare openly namaNdebele. uMabhoko was willing to relinquish i-kingship to uSikhosana. uSikhosana ongusomkhahleko. Ngoba naye njengoJosai ugcine sela controversial naye ngendo zakhe lezo ngafuni ukuyama.
waqokeka kunamaphupho nezigigaba ezenzeka ukuthi sibe kusikhosana lapha khona but ke usikhosana ngithi bekane political clout as well. Yes. uMabhoko lo wathi nakaqala indaba le ukuthi mara no ngubani ongadeploywa for ukuthi njengoba bekade kuvuka ubukhosi eSouth Africa. uMangobhe bekayinkosi ngithi a traditional chief. uMangosuthu Buthelezi bekayinkosi ngithi nanombe kade bekayiprince yena chief angasiyingwenyama. uMathanzima bekayinkosi. abophathudi bonke laba ama-Bantustan leaders of those days aboMathanzima bekuma chiefs or kings of some sort. They were traditional leaders okwaba into obviously esulwa ilo kanje but angibuyele kuleya kaSikhosana. So uSikhosana kwathi ukuthi i-temporary arrangement yokuthi aboMahlangu barelinquishe ubukhosi babo well ubuchieftainship babo nanomuya le statue lesesakho engusozama uMahlangu le elo kanje neholweni uzasibona sikabhalwa lapho ukuthi ingwenyama or parliament chief sibhalwe chief ngoba bebamabambela anyway. So uMabhoko nakaba willing ukuthi arelinquishe ubukhosi kwaba ukuthi phela nakade nidlani necloud leyo kuzakuba nzima. Wena Sikhosana mina ngizakubamba emthambo thina wena khamba uyokubamba kwaMhlanga as a traditional leader. Kungalesikhathi lesi uSikhosana aza ukuthi ikomkhulu lamaNdebele likuza kuba kwaMhlanga. Wathatha igama lela leMhlangeni eRandfontein ngithi likimuhlakeni kwala. Igama lela leMhlakeni labe kade kuhlala khona umusi walithatha walisakuphi kwaMhlanga la sithi kwaMhlanga njaya indawo leya ngithi uyakhumbula kwakuyiSesterhoek before. Igama leplasela bekusi Sesterhoek kumahlathi kuphela. uSikhosana SS wathi lapha kwalo kanje kukwaMhlanga. But yena ke ngokosivumelwano naye noMabhoko kwakufanele ukuthi uSikhosana yokuba inkosana yalapha inkosi in preparation for him to take over as ingwenyama yamaNdebele in the end. But that did not happen. Ngoba kwathoma kwagalopha izinto zedemocracy izinto zepolitiki as we know it today. So kwathi ukuthi umuntu ongathi ubukhadlazana ebicocheni nongathi unecloud eMandebeleni ngaba nguye maro you'll see ukuthi nawuthatha ukuthi uGatsha bekayinkosi traditional uMathanzima ubani bonke nje uSikhosana nokuze njani nomphephu eMavendeni uSikhosana ukomu aba yiprime minister ngenze ukuthi sekube nguye yedwa oba yiprime minister yakwaNdebele angasi traditional leader kodwa laba abanye ababonke nje across the country can you see there's something there to be deciphered. But ke yakhe ngibuyele kuleka Zwelithini uZwelithini ke bamsemthambothini emthambothini babone into lena idevelopako ukuthi izoba inkinga abayiphose ngaphasi kukaSikhosana kube nguye omembathako nomprotectako ngoba beselana the cloud into yale bukhosini wakho wathi uyayingala uSikhosana wakhamba zange kube nento yenzakala bambiza yena uMabhoko ukuthi eyimanisa mina I've got pictures zabo basa interactor first time ba interactor nangesikhathi ngathi bebukhosini bakwaMahlangu bebapheja bakwaSikhosana out bathi umuntu uzosithwenya la man ukomngathi uzosilisa berele nje kodwa nabamkhiphako ubukhosi bamaNdebele bufadalale kungabi nomuntu olalela amaNdebele kodwa uSikhosana nakabuyako into le irube iprofile yephezulu kube ne-development kuqhubeke njalo njalo. So ulo uZwelithini ke wagcina selahlala kwezomkhahleko emachirini athengisa ipuphu namalahle bababe no lokanje lo no Josayilo lokanje so ulokanje uZwelithini bano Josay bakhule so for the duration yanyana ulokanje uZwelithini loyala banethombe zakhe asakhwela ivenyana lapha and then kwathi bonyana uGatsha kwafila strongly ukuthi mdela thatha isikhundla kwathi uthi yena usesemncane uZwelithini mara wathi asokuvumela ukuthi abe nebambela ngoba ibambela liraranisa into eziningi bazosenza bazokwenza njengonzunza njaye athi ngiyakubambela nawuthi uyobuthatha athi nene ungawara ngijamela ungangikhipha isithunzi bathi uyangithathela ni bengibambele wena ngilindela ngithi gewu kwanjenga nje asije sihlukane sebabantu bakwaNdruli uNdruli ngimahlungula ngisho mina mahlungula kwanje besihlezi njani bekunguNdruli ngapha bekunguSikhosana ngapha bekunguMahlangu ngapha kunguNdruli phakathi then kunguSikhosana bahlezi balindele ukuthi uSikhosana athathe into le. So ke
ugatsha naye wasaba same thing ukuthi umuntu uthi wathi ungiphathelela umndadle phasi nento engeyakho. Ugatsha wa insister ukuthi uZwelithini athathe Gamara sesemncane njalo. Kusuka ke ngo1971 if I'm not mistaken mara ama dating ngiwo. Wasuka wayokuthathela uyise loya ngibani uCipriano wathakeza. Wezozomfuna kwaNdebela. Ingakho na angazi ukuthi ke wathola ithuba lokulalela ibongo zaka Zwelithini. Ke wazizwa. Bathi nani maNdebele. Wathi kunalanga izicapture ebongweni zika Zwelithini. Bathokoza amaNdebele 3 times angazi the extended version. Alayika khona ibhalule. Bakhuluma ukuthi nangebhalule. Ukuthi nani maNdebele ukufika kwalomuntu lo siyanithokoza senzani but babeka obviously ngobuzulu bakhona ukuthi bathokoza amaNdebele kangangani ukuthi afumbethe ulo kanje inkosi yabo doti nakulo kanje naku biography no autobiography kaZwelithini na ungayigooglish angisazi ukuthi page 72 or kuphi kunalapha aba very specific ukuthi wahelejwa na eMandebele ukuthi asindre aze kufika isikhathi sokuthi ayokuthatha ubukhosi. Part 2 sizokuzwa ngawe mbukeli ukuthi uthini. Sizakuzwa ngawe kuma comments. Ubaba ngithokoze. Thokoze. Kuthokoza thina.